Mauni ilang trabaho guys, mabuntag. Busy kayo. Mangaon, paspas og kaon aron moadto sa eskwelahan. Muni ilang daily routine sa ilang kinabuhi guys. Magkuan sukar og bawon. Isip po sa kinahan mag-prepare gid sa ilang bawon. Na busy kayo siya. Kaon, paspasan aron paan kayo na abdi kayong usa ka inahan guys purting abdi ka. Prepare sa mga baon sa school. Na muna iyang kada adlaw nga trabahon. Na tanawa gini duk kuan gini guys. Medyo ug usa ka kainahan guys magpahimo kang usa ka meal para sa imong mga anak. Paspasan gid niya guys og lihok.